wundi ibi ngibi urabona byazakugeza ku kibwe. Tumiriza akantu se ubanza. Aho utaha reka ngende ubwo turi kumwe. Okay. Poa. Sawa. Oh Jesus, Mana ndagushime ko uhinduye Willy. Kandi ndakwinginze ngo uzamufashe mu byo azakora byose. Yeah, come in. It's open. Injira harakimbwe ntabwo hakinze. Mwana wa China ko ugiye ku ishuri rero. Gusa kwibwanga urabona ngiye nzabishobora. Hakona wawikoze uzi ko tuzakwita papa cyangwa wa China. Nawe umugana wose barisa wa papa cyangwa nawe nzakwita papa cyangwa wa China. Kabijya n'ibyo baturage ntabwo ndi umuturage. Wakumvishije bari icyo bagukorera wowe ntabwo. Bose bankorera iki ko nje ntabwo ndi umuturage kandi cy'utuntu dusanzwe ntabwo. Anyway, nanjye reka mubwire tinanyorereje imyenda yanjye. Chaka kuntembereza kugira ngo nifotoze gutembera ndumva tuzagenda ejo nibwo zaza. I think ejo nda masaha nimugoroba mvuye ku ishuri nibwo twagenda aho gutegura utwenda twiza ko ntabwo najyana nawe wambaye ibyenda cyane. Umva nta makuru ufite ndagira ngo mubwire ngo ntuza tim yanguriye imyenda subise ko ajya kwimfatira myiza noneho inkweto nzaba ndi miss ngenda gutya urumva nzahita mba mama cyangwa oya nako mama cyangwa birabino ntabwo ndikunda ngiye ntabwo nzaba mama cyangwa ako nzaba ntikoraho ureke gushaka kutambara ya myenda yo mu cyaro nyine nzaba ndi boss lady urabyumva ko mu cyaro simbishaka imyenda yo mu cyaro nk'ubu ngubu ndurabona ngiye nambaye nabi nyine ugerageze wambara imyenda yo mu mujyi yo mu mujyi se wambara utwenda twiza kabisa nyine dusukuye ku buryo sitabo byanjye none hasi ipusi yanjye none na ibyo wipusi wambaye haci gutwara asigiye umazana uracyatinya ipusi kisi babarira ipusi yanjye urimo no kwikagariba ahantu tumwiki babarira ibi bitabo byose uriga ibitabo byose n'ibyo kwiga Chinchunshwa. Fata umwanya nkabisoma. Niko musoma. Siko musoma ubu umaze kumenya ni hao. Ntabwo uvuga gutyo avuga ni hao ma. Ni hao ma. Karaga gutyo. Simple. Ni hao ma. Ni jinsi hanze maya. How is your day? Ni tintin maya. Jintian. Ni chifan lama. Did you eat? Ni chifini lama. Ni chifan lama. Ni chifani lama. Ntabwo ari gutyo ni chifan lama. Ni chifani lama. Utuntu gutwe twihuse kabisa wewe. Ni chifani lama. Ni giti kishiri lama. Kuri umuturage akubwo abarimu babakwishije abarimu bakwishije ntabwo ndamenya ibintu binsobanura ni jinti zamaya ni jinti nyine ni jinti ari igiti ariko uragaturage mara uzabunyigisha genda nije ndahubwo wantinzi wowe kabisize n'ibyawe ibintu byanjye aho ubundi waje kumfasha ukasukurira icyumba hari ikibazo uranzanira iki kuzanira iki bisana ubwo hari icyo ntaguha buri munsi hano hari icyo wabuze muri Tanzania ibyo kurya hari n'ibindi biriya bintu najyaga mbona muri filime ngo bya KFC biriya bya burger n'ibiki byose ejo uzabingurira nidutembere sibyo ndacu uzabirya uzamfotore iyo wowe
man ako se Tina akabirya na Raila Tina na Raila barabirya inaha rwose nta kibazo ariko ntabwo bazankira sawa soka kunyirukana reka nsase basi aho waruri ahubwo ukuntu uburiri bwanjye bamufashe n'ibishyi kose simasashe neza reka ngaho boss tugende ntabwo ari uburiri bwo mu cyaro tugende ibitwe byanjye kuba warabyihaye Wow, chérie, vite. Francis, shambaye neza. Kari karibu kiragakurikira. Bimeze gute? Ni sabusanze. Aje kama mbere. Ndabona akazi kawe kakwishe. Ushaka. None se biki? Habe wintera isoni, wintera isoni. Ufuye sawa. Ese ko wahiye? Nayo shanti kuko kisobanutse. Siko usheye. Ndabona none ari imyenda yarabaye myinshi. Uzi wowe? Umva hano Pedro agira imyenda. Hari igihe yose njya nyireba yose ndumva nayitwara muri garderobe yanjye mu rugo nkajya nyiyambarira. Shana uko nyine bitashoboka nuko nta mafaranga mafite ariko kano gakoti aka gusa. Uzi utuntu turimo wowe. Ko manisha ndakwereka ahubwo uribura twose urashaka kudutwara. None se ibyo ngibyo natwara byinshi aho kumva nkubwira icy'ingenzi. Nyine urebye nashakaga akantu k'akanzu keza nyine gusohokana n'umuntu. Mbwira. Nawe agiye gusohoka. Beki, shanda dufite twinshi ndakwereka. Ndakwereka rwose turimo. Nkwereke sha. Kandi cyane reka pe. Ndabizi Pedro agira umfashije kuri utu ngutu rero. Kandi twibega bakonje. naka. Sikeza. Kangana naka mama. Reka dore kaga kanzu n'ukuri. Ushaka nutwa kujyana ku mazi mba ndufite. Ndadufite kandi nkwereke. Ko mbona se wahintango ntabwo. Reba hano. Banzu nyumve. Ntango arako kujyana ku mazi. Ndakwereka kugira ngo nujya ntacyo ndakakubikira ari kibazo se. Ubwo bubwire nyine igihe no kugenda. Ni date nyine nawe urabyumva. Nyine ipime nyine ubundi wowe uzambwira ukuntu bizaba byaciyemo. Nzembe murebera mu nambare ndebe. Shamana mbega udukanzu. Ese ubundi nde mugiye gusohokana ko mbona wahiyera. Kandi uguraje mbabarira. Si ubwo wambwiye. Reka mbaze nambare wenda ibindi uzabindi. Gera hano turebe. Ndebe. Sha urakeye. Sha twese tuba tukubereye. Ako hari akandi k'umukara mfite kakubera we. Kanze ngashake ndebe. Mbega agakanzu mana gura. Kandebe. Akangaka nkashyiraho udukweto tureture. Uzundi wadutwaye twose ni ngombwa gutwara ko tusohokana. Nze nkwereke naka k'umukara. Cyakora Pedro. Kiramba urebe naga. Igoshare. Shaka ngaka ndabona ari sawa. Harimo n'utundi twinshi umbwire nkurebere kandi mbe nkurebera no kubona. Ndabona ari sawa kabisa kangaka. Kanajyanye no gusa. Mbega ariko akangaka nari gakunze koko. Nako kajyana hari icyo bitwaye se cyo pasi uko ushashura. Umva umuntu adahahiye kwa Pedro rwose. Uvuge ngo sinaguhaye ukira n'akandi. Yesu we nawe uri kuzana. Ariko mana we mbega akantu keza. Hari icyo bitwaye se ambara kose. That's what you're doing in the internship. So like some Those are my shoes. yeah some groups can go to their homes and some other ones they can do the internship here. So that's how it is. So you also going or you just will say? I don't know, man. I'm still thinking about it. Oh come on, bro. Oh, it's been a long day. How is it?
So you're planning, you haven't, like, not if you're going to stay here or not? I think I'll go back. You go back. Sometimes I just think it's very difficult sometimes to do it here. Me, I want to do it from here. Why? Yeah, I think I'll do it from here. Why? I don't see the reason of going, like, I think I'll do my internship from here. Yeah, I'm just thinking doing it there, you have more opportunities. For me, I think for the language barrier, that's Yeah, the language barrier, that's not, but remember I have a job. Oh I yeah. have a job, so I have to. You like going around too much, you like going around too much. Yeah, let me just call this cousin to come and say hello. Oh yeah, wait. Go on now. You ready? It's your job, she's crazy. Let me just call her. Linda. Mvarayira ngiye kumubwira rero aba ari uzabwira ibyo bintu ntabwo mbizi mva Jesse ibintu byakwahidi ngo kohereza amalokation ni ibiki ko ndabizi nyine yanyoherereje ibintu ngo musanzwe mwohereza Yani ibyo kohereza ne bakohereza murasakuza umufriend wanjye uje kukureba uri murasakuza wano si ibintu byose wabigize induru hajya uvuga wari ukitonda ukamenya ko wageze mu mujyi. Okay. Ngwino usuza ngwino usuza friend wanjye ni surprise nyine ngwino murebe. Surprise se special wanjye. Special si ibyo ni ikibazo. Tell you she's so great. See she's so crazy. You're going to see her. What? Me, I'm crazy. She's crazy. Yeah, this is my friend. He's called Romano. Yeah, he's a gentleman. You see, he did even the things you don't know. Who told you? How do you know? First, we are American. You have a girlfriend here. This guy, bro, he has a lot. Last time, Amir told you are a playboy, and you said no. Even this one is saying you have a lot. See? No, it's just kidding. By the way, I'm called Linda Taisile, and I'm from Rwanda. Yeah, nice to meet you. My name is Freddy. Fred. Yeah, and I'm from Equatorial Guinea. Hey! What? Tu vois? Tu vois ça French? Moi, je parle le français, mais celui-là ne sait pas un sermon. Même Je ne sais pas le français. Je connais le français. Okay. Tell him to introduce himself in French. Okay, introduce yourself in French. Let's see. Je suis. Oh wow. Okay, wait. You know, I know French, bro. Okay, start. Okay. Let me tell you, right? You know my French is special, so I don't just speak. Your special things. Yeah, Go okay. ahead and do here. Je m'appelle Jesse. Je suis. Bruh, I know. Bruh, don't even Okay, try, bro. On va la soutenir en français. On peut l'accepter. Comment ça va? Oh my gosh. I know, Je bro. vais enseigner ça. Yeah. Hey, je. Tu vois? I understand French. Okay. Now you're going to tell us that you even understand the Spanish and what. Hey, Stella. You know, I have a Spanish babe. Spanish babe. You believe? No. We got small. How can you vibe a girl who speaks French when you don't even know how to vibe in French? I speak Spanish also. You don't know Spanish. You just know French. Me, I know French. I know Spanish. See yourself. I know Chinese. I know Kinyarwanda. Okay. I know Swahili.
I know Luganda. I think he's calling I know. himself, you see? Here, all the languages I know. I'm an international. You too know. If you start saying those things, we can't even stop hearing it. I mean, we have milk, we have juice and tea. Which one will you prefer? Yeah, I take juice. Did I ask you? Yeah, I'm taking juice. This But is I my, asked yeah, this gentleman here, you see? this But is my not house, and this is my Your friend. house. Of You're course. sharing it. Are you the one paying the rent of this house? I'm the one paying, so you were just here for a few days. And Okay. yeah. Yeah, she's pretty good. You like her? She's good. You know the noise which is always in this I house. can hear you. Yeah, what? Do your things. Yeah, she is pretty good. I like her. She's very mad. Not just for us, but she's mad. No, I'm not mad. I'm telling you. She's crazy. She's always jumping over the sofa sets and what. Probably the other cat of mine, yeah, when it's here, that's the time she will be calm. Because the cat moves around and By the way, I didn't even see it. Where is it? it's there. It's just moving around. I don't know it's It's in hiding. the room there. I guess so. Yeah, so the cat and dogs, they make her keep quiet. Yeah. And how is everything? You know it, bro. Last time Just I came, managing, bro. last time I came in your house Mm-hmm. and I couldn't find you. Like I wanted to. There's some things I wanted you to give me on my laptop, but I couldn't get you. You mean like about the The research, yeah, those things of the research. Oh. But I couldn't see it. You know, like, I told you, I'm a busy man, bro. I'm a I businessman. know. I always go around there. Maybe probably I was playing football or went to see those guys there at that place. Yeah. This is for me and for the guests. See, you are busy on your phone. You didn't even pray for the guests. Come on, You see? you're already prayed. Then everything in this house is prayed for. This one is like those one who wake up in the morning and say, God, we thank you for this blessing. Then bless the food, bless everything that we eat. It's in order to to show how lazy they are. You are lazy. This guy. Tomorrow is at church. More like you, me, I'm a church. Hey, at church, bro. Me too, I go to pray. Once in a year. No. I think he's the type of guys that when they go and pray at night, they start saying, Father, when they wake up, when they open the eyes, it's already morning. Like, I'm telling you, that's Come how on, it bro. is. Last time he refused to pray for us. You also And it was my first time to enter in this house. And he made me pray. You see? Bruh. Also, no, you don't believe in her. I told you she's crazy. come on, how can I be that? Don't you see her? How can I know the Let me just pray for you too. Yeah. Enjoy the juice, man. Thanks, bro. Yeah. Oh, thank you for the juice. So you're even toasting, you know what I mean? Okay, come and also toast on mine. No. Really? So I was just kidding. How can I just toast with you? I was just kidding. That's why I need to have refused. Yeah, because I'm kidding. Just put something. Let's watch. You guys, you are going to watch football now. Yeah, the match, bro. The match. What's the time? I don't know. No, If you are going to watch football, me, I'm going to watch my movie there in the room. Girls will movie, bro. See the way. I hate that thing Girls will also. movies. Every time movies. Why It's not? serious, right? It's serious. Yeah, series, you know. Oh, wow. You know how she screams, she'll scream the whole house, even people upstairs will come and like, what's going on? And you know these Chinese people, Mm-hmm. they be just like, what's going on? Oh, they're not used to the noise. Okay, I will come back when you're about to go. Alright. Because me, I don't watch football. Let me, here. let me take my machine. Why should you go? Because you're going to watch football and then I don't like football. It's okay, let's leave it. Okay. Okay.
You take care of the laptop. So tell me, which school are you going to? I'm going, I mean, I don't know it in Chinese, but I know it in English. Hainan University of Economics and Business. And have you gone around there already? Have you seen the school already? This one told me he will take me. Maybe tomorrow he can come with Oh yeah, us. sure. He's going to show me like the place where what. He told me there is a lot of beach here. Oh yeah, there is, bro. And they are beautiful, like beautiful. Those beaches in movies, yeah. Really? Are beautiful. I can take you and we can go together. This is the second Miami. Yeah? Second Miami. Yeah, second Miami. Yeah. It is. Okay. Okay, so tomorrow don't lie, okay? Yeah. Come with us, okay? That's a deal. Yeah. Okay. You're going with him or you're going with? We are going together. First? You, him. First, me, I'm not going. Since you're chasing me out, you already said I shouldn't. No. Let me bring Where's another my one juice? for you. Oh. Sister, bimeze bite? Bimeze bite ko mbona usa nk'umuntu urenze? Amakuru, urarwara? Waje se hano mu rugo gato ukaba wicaye? Oya, mu rugo nta hafi ngwino mbe ngufasha nta kibazo. Ariko njye kwa muganga ni hariya. Humura sister, nanjye ndi umudokiteri nkora hano ruguru gatoya. Nkora hano ruguru gatoya kuri ibi bitaro biri aha ruguru. Ngwino mbe ngufasha nta kibazo mu rugo uraza kubujya ku bitaro witonze. Please, ngwino. Kamwe muzana amazi ubu ngubu banza ucanga mukambwire neza ikintu wabaye. Bimeze bite se? None se urumva umerewe nabi cyane? Bikabije. None se urumva uri kuribwa mu nda ko mbona wafashe cyane. Urwaye inzoka se? Urumva. Ushatse kuvuga ko uri mu mihango se? Umenya gute? Ibyo bintu ndabizi cyane. Ndimo ndakureba nkareba ukuntu umeze uri kuribwa, nta nzoka ntaki. Se hari ikintu ndavuga ko nyine umeze nabi. Ahubwo se wigeze ugerageza gukoresha icyayi se? Byose byaranze.
icyayi cya mukaru kijya gifasha cyane reka ahubwo nkuzanire ubanze umweho noneho ubundi uba uryamye ahangaha urebe ko bibuze wacangamuka. Sister, you could touch gerageza. Icyo cyayi kirafasha cyane. Ndabona iki cyayi cya mukaru kiba kigerageza gufasha abantu benshi. Ntabwo ari we wa mbere. naho ubundi ibintu by'imiti uri kugenda uvuga abantu benshi ntabwo bagiye bafasha ahubwo uri kugira koronike mpaka ugasanga ubwo ngubwo ubutaha ntibyongera kukubaho uzongera ugakenera ya miti. ahubwo uzi gucukurita aho nkora uzi nk'utunini dufasha kongera apeti ube n'utunini tw'umutwe ufata iriya miti ya miti ntacyo igufasha pe ahubwo kuba guhunika Ibijyanye kuko iseseme nta kintu ndamufite reka njye kwa muganga ndebe ko byandikabije bikabije birika cyane. birumvikana abantu benshi hari igihe batabyakira kimwe hari abo birya nawe ukagira umwanya uri kumurongo hanyuma njye nari ndajya ku kazi urabona ko duhuye ubwo rero hano mu gikari harimo abantu ubwo rero uraza kubabaza icyo ukenera n'ubu nagiye uraza kubabwira ubwo nanjye nindamuka ngarutse nkagusanga ndaza kuguherekeza kwa muganga ariko ninagusanga by the way banza umpe nomero yawe ubwo nze kukubaza uko uraba umerewe. nubona nguhamagaye ndaba nshaka kukubaza uko umeze. Okay, sawa bari wirirwe. Nari kureba birarimo se oya Willy ntawe uhari Willy yagiye mu kazi. ndabona nawe warugiye usanga turengeye kurebana n'iki nta kibazo reka nanjye nsubira iyo buriya nzagaruka kureba cyangwa ndaza kumuhamagara nta kibazo tujyanira ubundi numva ibibazo byiwe muri iyi minsi ko hari kubona ujye neza ra Halo Willy umeze ute se ese ko mbona ugenda uncengacenga muri ino minsi ubundi ufite ikihe kibazo nyine narije kukureba Mutoni arambwira ngo ntabwo uhari bagiye mu kazi ariko nawe mfite ibintu nashakaga ko tuganiraho by'umumaro kandi bitureba twembi. nawe hari icyo washaka kumbwira reka narakubwiye ngo uzagenda unkunda gake gake ntibagirwe iriya njiji yawe ngo niribwa. Come on reka tuvugane ku cyo twashaka kuvugana tureba twembi ibyo twe tubiretse sibyo se ngaho nta kibazo witangira igihe.
ngo iki ako ntukanzetse umva Willy ntabwo nkeneye kumva amateshwa nk'ayo ngayo ndagira ngo umenyeshe ko cyari kinzanye nshaka kukubwira ubu ngo twitiye kandi maze kugira amezi 2 ubwo rero ufate umwanzuro muzima ureke kuguma wiruka inyuma y'ibyagusize ngo nizari ndahari ubu se ko yagiye n'iki cyawe afite byibuze uratinyuka ukambwira amateshwa nk'aya ngo musubirane ngo mujye mu rukundo ngo utamuca inyuma umva Willy naguhaga buri kimwe cyose nta kintu na kimwe nitayeho iriya njiji yawe nimba ari injiji nimba ari n'ikigo ryarafata gukaza nkakuzira uri kubyumva nta kintu nigeze nkwaka nk'uko abandi bakobwa babigenza buri kimwe cyose nagikoreshejwe n'urukundo ubwo rero ufata umwanzuro bitarenze iminsi 3 nutawufata yenza ufata kandi nta kintu na kimwe uzahindura nta soni ubundi abahungu mwamaze kutubona minsi umva njye ntago ngiye kukubera isimbi usanzwe uzi ugiye kubona isimbi mushya uri kubyumva neza umva sawa icyo nakubwiye cyo nuko umwanzuro ugomba kuwufata mu minsi 3 nyuma y'iminsi 3 nanjye nzafata umwanzuro wanjye turabyumvikana neza sawa kandi urakoze guma mu kazi kawe nanjye mfite byinshi nari kujyamo